Podahi nasya mahana ami o alai tondong nami. Podahi nasya mahana ami o alai tondong nami. Hodong-hodong na helpat ida ulangi pandudurhona. Anggadong nami nalepat ida ulangi paruruhon. Hodong mangalap holong indori punikano porja. Tondong asimada poda baru simada gogo. Say horas mana siam tondong sonayu manganami boru. Say horas mahita ganupan namar tondong maranak boru. Hodong-hodong na helpat ida ulangi pandudurhona. Anggadong nami nalepat ida ulangi paruruhon. Holong mangalap holong indori punikano porja. Tondong simada poda baru simada gogo. Say horas mana siam tondong sonai ho makanami boru. Say horas mahita ganupan namar tondong maranak boru. Say horas mahita ganupan namar tondong maranak boru. Beri adong nahurang pambahen nami barumon. Ajari nasya mahanami o ale tondong nami. Ajari nasya mahanami o ale tondong nami. Tama tolu sahundulan na kalimbubutan. Podahi nasyam anami nalepat ulang malembang umay ada si malungu. Nasyam pangguan nabi guan nasyam bagondangi ase manor karo anamion namar sanina kanat bertondong karanak boru ase manor
hanamion amar sanina nabe martondong paranak baru pangalopan ko jongjong na siyam na sero nami mangili obas ko na siyam haganupan horjata ulang terbang dorita hubani pestata. Sabur-saburan di bambong di pinggan pasu ora sitagan pandai nang sajupangan pasu-pasu ora sitagan pandai nang sajupangan pasu-pasu ijon hitam arbista tanda malas paruguran sanina tondong sisir be marsi urupan sanina tondong baru ale sisir be marsi urupan ora sayur matua minang ora sayur matua papa ora sayur matua hitaon sajorgi pulang mahuan ora sayur matua minang ora sayur matua ora sayur matua taon sajergi pulang mahua ijon hitam arbista tanda malas paruran sanina tondong baru ale sir-sir be marsi urupan sanina tondong baru ale sir-sir be marsi urupan ora sayur matua minang ora sayur matua papa ora sayur matua hitaon sajorgit pulang mahua ora sayur matua minang ora sayur matua papa ora sayur matua hitaon sajorgit pulang mahua. Ya, kesempatan untuk berkumpul bersama saudara kita seiman dan buat pengantin selamat menempuh hidup baru, sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat orang tua pun tambah sehat. Selamat kamu udah ada permendu, sehat nalah kam. Saya pun nggak bisa panjang lebar, bujur. Tetap sikatakan bujur ibas kesempatan enda meriah kurta ija ibas suarenda nggo dung sadadahin nandangi kekelengan kami baru semergana rasimpalna bagepe tuhu-tuhu mulai gini ibas suari sinderbih sahibas suari Pak Senda melalang pedah-pedaman madu tak kami enda jadi palas perjabundu menakan jabu simbaru maka jaga kam pagi tading ula lupakan du gereja anta tetap kamat wagin gelah jabundu jadi jabu sihan bagepe selamat katakan kami man keluarga barus terlebih man mamar semami tambah-tambah kesehatan du berai bas perjambun impal kami enda harus semangat megegah nakam ibas endahikan dahin-dahin bagepe mat bagin bas gereja anta endam kata ibas kami gereja anta GBKP Rungun Petani Jaya bujur ras mejajuah kita kerina. Sini hamati kami kam keluarga
Pranganangan Mergana BGP Barus Mergana. Sekali nari katakan kami ibas pelayanan kami rukun mabar. Entah lit sikurang gula tama-tama sangkut tukur. Janah ibas warienda pe. Arkitekan lemlala dengan acara. Arkitekan sie kami indaskan kami man pandita saja. Langkri nanga bagian-bagian lit. Tapi enda irangkum pandita galahula kari melawan ka kalibuun tatarigan Mergana mulih nangkang. Makaman badu pandita rangkum dukrina. Bujur ibas kesempatan Eda. Pertama lebih sikatakan bujur man Tuhan. Arkiteken mulai ibas acara pemasu-masun sakubas acara adat nagenduari cerahwari lalit alang abadna. Kerina Edar kiteken keleng ate di Batakap. Sikatakan kape tole bujur man Tuhan. Ija kerina kade-kadenta sakap geluh Barus Mergana BGP Pranginangin Mergana. Baci hadir ibas paksa endah, radukan ras rugun gereja pe. Maka ibas paksa endah, aku pe secara pribadi ngatakan selamat man bandu. Sebab situ huna dua nangekam kalim bubuku bagelah. Adiarah berusi tepu kue, dah kam anak Barus Mergana kange aku. Tapi aku beberapa angin angin. Maka dua nangekam maharga ibas diriku bagian. Maka ibas wari enda ning kami selamat man bandu. Ibas pejabukan bana nandangi agi kami enda. Subuk man kam kekelengan kami keluarga Barus Mergana. BGP keluarga Pranginangin Mergana. Saya mejuah-juah kam ibas pejabukan anak tengah-tengah jabu. Gelah banci ibas cawir kamu tua, banci kakari tetap berikan du toto BGP dukungan si mahuliman agi kami indah ibas yandalan di perjabunna. BGP man bandu agi kami duana, kamere agak menghalangi. Ya, selamat man bandu duana dekku, gosa surah-surandu. Ya, jadi ibas wari enda kerja adat dupe gor kedungan. Maka kami runggun gereja keluarga besar GBKP runggun mabar ngatakan selamat ibas perjabundu wari berbahagia endah dan tetaplah kam bahagia bagem toto kami. Maka mulai ibas wari endah nari keanggotandu ibas GBKP Petani Jaya. Tapi adi mabar karya tedu tading buat surah pindah dunakku. Babaku mabar. Bagem iya, sebab kita ikut suami. Ya, jadi alu bagai kari ijape pe kari atendu tading keanggotandu lid lah jelas bagem harapan kami. Maka mulai wariendera seterusnya kam gomambre, kam gomoria. Galah lid kari ingandu erlajar, uga jadi bapa, uga jadi nande. Dahilah pe amambre, dahilah pe amoria. Janah ibas waktu nakari rah kakam kubas perpulungan jabu-jabu gelah jabundu pekari sikap i kulebe-lebe wari endar kita kan penjujuri di bata. Jadi bagem toto ras harapan kami radukan ibas wari enda kategori mambre moria setun bagepe temandu permata sempange kepulungan ijenda krina hadir. Tapi ibas wari enda arkitekan situasi inta aku ngenda pesah kata man bandu krina. Maka Tuhan si masu-masu perjabundu, Tuhan si masu-masu perjumpaan ta ibas wari enda. Sehat mejuah-juah kita krina meriah dengan malam pagi ateta itu roh penjujuri di bata. Bagem toto ras pengarapan kami teman-teman du. Jana ibas waktu nakari lit nge goi sikapkan kami luah subuh arah runggun gereja bagi peras krina kategorian. Ibas paksana kari indeskan kami ko bastandu. Ula kari nandu belindras kitikna. Bagenda bekas ta aris sedekah endah. Terjang bagenda dengan ngenca kami ngasup ngaturkan sa. Kulebe wari ras-ras kakar kita hari-hari gelah tarjilen kasih sikapkan. Tuhan si masu-masu arah luah endah pe. Gelah banci tambah-tambah kari kini tekendu. Sebab cangkul dunge si ibaba kami pustaka si badia. Harapan kami ula kari dalam baru bagelah.
adi banci arkitekan rusurna ogendu malelah kari bagian. Dukari jadi perhiasan ibas lemari, tapi pakailah untuk jadi gegahndu. Bagaimana harapan kami? Ya, nggo sikap kerina beras arah Moria, ya, piring arah Moria, bagai pesekin arah Mamre, nggo kuh, ading gulai kam karing nggo kuh kerina, bagem. Jadi endam kami, Tuhan si masu-masu ibas kurang ras lebih nah. Dahin pelayanan sehingga kerjakan kami ibas pemasu-masundu. Tuhan si masu-masu. Bujur. Huli-huli kita ngatakan bujur men Tuhan. Bab nadangi karabun dape tetap dah tenda ardalin arumuhuli. Jadi katakan kami kabujur membadu kerina sekte-sekte gereja, undangan kami membadu pandita kami, membadu gereja GBKP, gereja Bajam Pirlok, RK Ras Katolik. Bujur kelus katakan membadu kerina ija pedahdu kerina men kami khususnya men anak kami berambera asa ngasup asa gagah kami idalankan kami alumuhuli. Jadi mido kami totondu gelah jabu anak kami simbaru jabu sini kemalangan men Tuhan raspe jabu singena ate Tuhan bagai pe singena ateta bagai nang saku belum melaskan kata membadu bujur ras Tuhan memberikan kesehatan membata bujur. Buai bujur ni teman Tuhan, puji Tuhan sisahkan basada Warienda. Man kam kerina berpulungan GBKP Tani Jaya, terlebih-lebih kam runggun mabar ras sektor runggun ras kerina Moria, Mamre, Permata, lansia. Jadi kami perangin-angin morgana. Katakan buai bujur ngencatah kami man bandu rekam mabarna di kujenda ensahkan pedah kata pengarahan-pengarahan kuga adalah harbansa jabu Simbaru Enda menjadi jabu sini contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat ras di tengah-tengah gereja. Kami pe labu membuat kami ngerana bas kami mulih kari ati kami manjar-anjar kam sehat-sehat kam sekuingan tujuan masing-masing. Bujur bagaimana kami? Iya. Anak beru halo ke darah pudi anak beru. Anak beru halo ke darah pudi. GBKP si malam indah seteleriana turang senina ucape kita lawas ringan labo terlupakan sekel ngenterem na jelmana langit si matu dangarana lit kande bandekah lanai jumpa lanai tanah tuturna maka lawas kelagia kita nadingkeun tanah karo si malam ulah lupakeun GBKP Enda menci ulah lupakan GBKP Enda amin perdalan tanggi yang belah labo berkade kadenta sirang nade babaturang ulah lupakan GBKP Enda amin perdalan tanggi yang labo berkade kadenta sirang nande bapak durang. Iya salihkan ku kasihnya seperti sungai.
pertama bujur ninta mantuhan ibas warienda banci dengan kita iberi kena kesehatan bas paksa kerja turang ras silih kami. Siti kami ngerana man bapa orang tua ras sebagai penini kami kerina selamat kam pejabu kenana enda kami kerina senina syukur sembuya andu di sinar gunung ras darat sinar gunung mengatakan selamat pejabu kenana man orang tua sehat-sehat kam murah rezeki panjang umur bagi peman nina turang kami rasilih kami selamat kam menempuh baru kelengi perjabundu gelas cawir pagi perjabundu seterusnya enda kata bas kami nari serina sembuya andu kata enda kata tambahan isinari kita nambah isa. Terima kasih hatahon hita bani Tuhan halani ibere dope panorang bata boy hita sehat jorgit bani panorang siang niarion parlobe-lobe huwa tahun hubani penganten na dua Arni pakon nasi besan. Selamat ya dek. Semalam udah mendapat berkat pemberkatan nikah dari pendeta. Jadikan Tuhan penopang pedoman di dalam keluargamu. Sehat-sehat kamu dua anak, tambah rezeki indu, tanda-tanda indu kami, eda-eda andu, orang tua andu. Kalau ada nanti pesta kami, lampas kamreh ya. Jam itu tenahkan jam 6 gokam seh rumah kami. Gitu juga buat bibi pakon nasi makela. Sehat nasiam pajabuhon anak sadari ondom sayur matuanan siam tambah komara joki nasiam sehat-sehat nasiam hanjon hu atasan jadi au pelang ganjang marsahap. Terima kasih Ya indam karena aturan tutur perdalan peradaban sendah inda pesah kami uskaila man kaina duana maka anggo tuhu-tuhu kaina sada rumah tangga simbaru ay maka alo kendu wis kaila inda wis penganten nina Woi aina wis kampuh kaila jagari pagi kami ngundang kam reh kam aina kampuh ndo aina kampuh aina labo man cabin man benting aina bas awak gelah megegeh kam dahin kami ya kai dengan mansu ya bagai kam silih kami orang tua baru semergana gelah kundul kam makasihkan kami ulas pas samut nina gelarna di kuta kami indah. Ya indah silih pesah kami man bandu ulas pas samut ninakin adi kalak simalungun kami gelarna merintis jalan kaila kami indah reh ke rumah kami tenahkan kami kam hari Senin hari Minggu ku kami seh bagaimana ate kami min tersingit ku uwi indah indah pe kampuh duka labo indah kampuh medem indah kampuh benting gelah megegeh kam dahin kami. Kam jumpa anak ras diberungkap pagi anakku sehat-sehat kami sehat-sehat kam belah bangsi pekrum kami sekaligus perpaik katai gunadong do sekaligus berpihir tendi ada tadi kam permendu
Ang godong ala taladuray sekaligian mangkumada sulusay. Dah kami tadi menemu. Menjuah-juah. Kita berlebar. Pendi. Pula. Menggandang. Tandang kita dua. Ula kena terus dipandang penjutan. Amin. Iya, maju. Ang gaulos solong sa lipadas kon maganuban. On maperpaikat on lobe. Ini untuk pengantin ya. Adibas kami ainda amak tayangan. Ainda amak tayang labo ingan tunduh. Ainda tayangan untuk ingan rukur. Ah, gua dong kali latih rukur maka tunduh kaidah hindu pagi. Adi tunduh kina tunduh ketunduh muat gegeh. Lanjut. Peralatan dapur. Ainda kudin. Bas beras. Kami lah merahat man gadung tasak. Kami merahat man beras tasak. Ai telur manuk raja mulia. Mulia kel ingan beras ainda ada ku pudi. Reh kami manulah bandu mengkau kami. Ulah bandu ikan teri. Ainda manuk. Yasuh belum gay, yasuh. Manuk asuhun. Merih manuk niatur nina. Bagendai masal kalian bubur. Potong manuk. Ainda lampu. Arena kupudi ulan hari gelap-gelap pikiran. Tenang-tenang saja kami ikutkan kata Tuhan maka terang bas pekuru kendu. Bocor. Sekalian perangkat dapur je. Ainda nggo seperangkat. Nggoje indah pudinna, nggoje indah belangana, nggoje indah piringna, nggoje sendokna. Nggo krina lengkap je. Jadi ulah kari tantan bandu seuh gunakan kami. Pakai sendok kari bandu nendokkan gunakan kami ku piring kami ya. Tapi karena teram kami tambahin ngayon dan ingan ulah kari lalap beturut-turut tambah-tambahin dulu lah. Di bandu sa dalam hari kari bandu karena teram kam bagay ngayon. Kaya dengar. Ma, ulas holong ma. Iya. Pintu musik na meter kepada sekolah ulas holong ma. Pertama-tama bujur si katakan mandi bata sebab seh Pak Sainda cuaca menjilai dengan ibre di bata man bantah. Nakku sendakam gue jadi nah deh nakku
lani sing muda. Makan nakku pakena kena langkah du. Ulah balik bandu aras rumah tayan aku. Bagikan kata teman du nakku. Adi baru saya nakku, adi belum kam buat ukur nasah kalias nak. Tapi adilah kam belum payah nakku. Jadi pemindonan di tengah nakku menjilai kaman pergulangan du. Kata pendeta rubihlah bandu palas pas kegeluhan du. Kelengi bibi indu nak kuas bangkilandu. Ula lain perbahanan du man bibi bangkilandu panlah bali aras man mabat. Aras mapak ya. Selamat kamu menempuh baru nakku bagai pei kela kami jumpa anak di laki anak di beru kam dua anak sehat-sehat pas perjabundu. Man kam duana agi kami sehat kam duana anak tenggo lit temanna. Jadi kam duana apalagi man bandu mak tengah sehat kam gelah anak TP meriah ukurna ulah keripicet ukurna sebab yang golit jabu nasim baru ertoto kita mandi bata kita sehat tading kena anak tepe sehat ibas jabu baru semergana bujur ras menjuah-juah katakan membantah perpeluangan si meriah ukur kami jenda Rana Siti man kam turang kami rasilih kami endah kam go memasuki rumah tangga yang baru rumah tangga warga baru setas buru perangin angin. Rumah tangga tidak ada yang cerdas, tiada yang piawai, semua belajar. Harus disiplin. Disiplin dalam penggunaan kata-kata, perbuatan, disiplin waktu. Itu tambahan dasar selain kasih dari Tuhan. Harus disiplin. Bagi turang kami, adik kami, kita harus bisa siap merubah dari kebiasaan-kebiasaan sendiri menjadi kebiasaan bersama. Ingat, kebiasaan sendiri itu untuk sendiri. Sekarang sudah ada temandu. Kebiasaannya sekarang kebiasaan bersama. Dasarnya disiplin, sayang sama orang tua, sama mengkila, sama bibi, sama bapak, sama mama kita dekku ya. Man kam silih kami, mindo kami man bandu, tetap dibas dasar kasih Tuhan kam bimbing ras teman bas turang kami indah. Ia sedekah indah si sada tentu buai nge pengalaman sini banci beri kenduman bana kaisiku sejarajaran kena endam katarah kami nari buai bujur kami pertoto tetap kam jadi keluarga ibas keluarga kasih Tuhan. Yesus Kristus senantiasa memberikan kesehatan kemurahan rezeki manbandu KP sini surah-surahkan kena asalkan kena memohon arah Tuhan pasti diberikan buai bujur kami jua-jua. Puji Tuhan tene, boy tersaha ganupan horjata bayi barorongon. Jadi parlobe kami ngomong sama adik kami ya, butuh kami. Pertama kami mengucapkan selamat dek. Semalam pun udah kami ucapkan memang selamat, tapi ini bertambah lah, tambah semangat. Ya karena ya di mana pada hari ini kami melihatnya kan dekku, botokku. Ya ini cukup ramai yang sangat luar biasa. Tak disangka kita begini. Jadi harapan kami supaya jangan kamu sia-siakan ini dekku ya. Iya, kamu sendirinya ada bapak udah sini poda. Kamu dilaki kamu sedeburu. Jadi banci ngekari kamu sada dilaki sada deburu, adi sada kamu rasilih kami jene masih sini. Oh, jadi begitulah deh. Saling menghargailah kalian. Pasti keluarga kalian jadi keluarga yang ditiru keluarga orang Kristen ya.
Ya begitu juga pada silih kami. Ya begitulah silih kami tahu adik kami ini ya borusi manja-manja nina anggo benami. Ya oleh karena itu silih ya kam ya saling pengertian lah kam nanti melihat adik kami ini. Karena ya semanalah yang dibilang ya. Karena dia sendiri. Ya. Nah, begitulah ya silih ya. Ya adik ya. Ya begitu juga kepada Poda, ya terima kasih Poda, malah suhur teneh salose do HP hasil pelape dung, tapi ya tenger hurta saya rupi Tuhan hita boy torsa das bain panorongon songon nana ini hur nama inakanayai, ya horjaton horja namariah sangat luar biasa. Ijon mas ada malas ni hur daud na Poda, ya ase tong ma. Anjon hulubin antene aselambin rosadani ni mahita sonon ge namarsanina haganuban. So naim harapan nami terima kasih ma hubani ya makkela nami ama simatuani boto nami Jon ya nasyampe domal jumpahan tukot na baru nasyam di makkela ya jadi halaniai sorhatan nami nakanai ya mar sonahabahenon manasyam makkela bibi halani butuh nami do butuh namion iya jadi otik-otik kuliah jara-jari nasyam ase boy holi ya sadogahon songon nasib tapi tak boy roh basar nih tene ay marapan nami ya diserahkon hanami ma hubari nasyam on ma makila nami kon bibi nami ase hamma membina keluarga ni butuh namion so ay marapan nai bani nasyam. Jadi hai mahatan nami adong dapita na manampahi. Isi kita leben. Ainda ulos solong arah bapak tengah ainda tanda indu. Ainda kami gelar nasil tengah. Si nomor telu kami dilaki bas jabu bapak warnya ainda. Ainda pe wis kami bapak tengah dengang ainda. Aindam kami si nomor 4. Bapak warnya ainda. Bas jamu perangin angin mergana. Ainda pe bapak nguda. Aindam kami si nomor 6 bas jabu kami perangin angin orang tua si warnya ainda. Saya sehma ku giliran anak. Ainda sehma ku giliran silih ndu ras turang kundu. Ainda arah silih ndu ainda turang kundu ras silih ndu laja ainda lagi penataran nih si antar. Maka ainda wisna gelarna Ucok Henry perangin angin. Ya. Ya teruskan do. Ih. Salah silap dia ada apa lebih ya. Ainda arah bapak tua sinar gunung ainda. Ainda pi arah silih dukang ainda kakak warnika ainda menggelar anak bapak tua sintua. Ainda pi silih dukang ras turang kundu. Ainda pi anak bapak tua dengang ainda si nomor telu. Tanda-tanda indu ayauna jumpang kam kari rusur di jumpreh kam kujainda. Ya isa dibenari. Arah anak. Ayo Lius. Ainda pe anak bapak tua dengang ainda si nguda. Lius langar jabu darah mindu karingan na arihna. Isa dibenari gelarna hitam. Halo. Ainda arah nade tua kangen dari sinar gunung ainda. Ainda arah mama tua nade tua sinar gunung ainda. Damani mergana, ainda pinem mergana arah silih ndu ras turang kundu. Ainda bapak tua sinar gunung ainda nari. Damani mergana buru sembiring nanda indu ainda pe bapak tua ka sirah ainda bapak tua tapi si muda iya.
Terus selanjutnya isi deba. Ainda pe bapak tua kang ainda pasaribu mergana boru purba nandaya ainda. Boru saragi oh. Ainda damani mergana ras buru tarigan nandai kang Ainda pe bapak tengah damani mergana ras ijan mergana. Ainda damani mergana maka ras boru saragi ka. Ijenda kang air kuta sinar gunung ainda. Ainda bangun perangin angin, ras buru saragi. Nanda ya. Ainda anak, silih itu ras kurang kudu. Permen kami. Ainda pe anak kami dengang ras buru ginting damani mergana. Ainda damani mergana, ras buru saragi. Tadi ikut ainda, ai pe silih indukang Ainda pe bapandu purba, oi. Barus mergana. Nah. Ainda pe purba mergana ras buru perangin angin. Ya si paribanan pe banci, bibi pe banci. Ai pe bagai kang purba mergana ras karo sekali. Damani mergana, gelarna tutur senina. Damani mergana ras buru saragi. Ainda pe damani ras buru ginting tadi sinar gunung ainda. Ainda bapak tua kang damani ras buru apa kak? Hah? Bapak tua. Ainda pe bapak tua kang. Oh, bobi siroh nita. Ainda pe bapak tua kang ainda, awai. Boru si payung, boru saragi. Ainda pe damani kang silebe-lebe indo bapak tua kang ras boru purba. Ai bapak tua ada mama tua bapak tua magano. Ainda pe bapak tua ras boru karau. Purba mergana, saragi mergana. Nada tigan si mijelaina. Oi, ulah kamsang sini. Adi nada tigan ulah kamsang sini. Mama tigan. Oi, dan nada tongah si payung ras boru saragi. Orang boru girsang ih. Pas kali ya. Oh, pas kali. Oi. Saragi ras boru purba. Saragi ras boru purba. Sinar gunung ada tading bapak tua kang Ainda pe bapak tua kang sama usir ras boru purba. Sinar gunung ada kang ada tading. Ainda bangun mergana, ai mama adu ya. Ai mama adu Awai bangun mergana. Ras tading sinar gunung ada. Ainda boru purba, sinar gunung endang ke tading ka. Ya. Ainda purba, sinar gunung. Ainda purba, komplek uka, boru silalahi. Ainda be boru purba, ainda purba ka, boru sinaga, all komplek uka. Ainda boru tambunan ka, ainda. Tarigat purba. Awai. Ainda makang saragi ginting da. Saragi ras boru girisang. Kamu karo-karo. Ainda ada kamras. Ainda karo-karo ras boru tarigan. Ainda mandu ka bapak tua adu ngai damanik mergana. Bulang na saragi mergana. Ainda silih na saragi mergana. Ainda pe mama nakang ainda sekali. Oi, ginting ras burukaro. Ainda purba mergana.
Giting Mergana Ras Boru Sipayung. Aina Saragi Mergana Ras Boru Purba. Aina Purba Mergana Sinar Gunung Endang Tading. Aina Boru Damanik Boru Damanik Bibi. Ay silih duwe Damanik Ras Boru Purba. Ay Damanik ka ngeda Abang Du. Oh ay Boru Sembiring. Ay inda Damanik ka inda Boru Simbolon teman na Ari. Ay inda pe Damanik dai dengar ka ngeda Abang na. Oi Boru Saragih ka teman na Ari. Ay inda Abang Damanik ka ay Boru Sipayung. Boru Sipayung. Nah arah Jaka Abang. Mama oh ay arah Nini. Arah Nini Sipayung Boru Tarigan. Ay inda Abang na dengar kang Ras Boru Saragi. Ay inda Abang dengar urutan Abang dengar ngai Ras Boru Tarigan. Ay inda pe Abang dengar kang ngai. Abang Ras Boru Purba. Damanik Boru Purba. Ban. Ay Bapak Tengah. Oi Peranginangin Mergana harus buru barus. Oh itu anak woi. Si mereka sangai mami lang. Degai teruskan dulu degai deh. Kam sini napariban kam lah ngerana ka. Indah nandai arah Sukan Alunari. Kami sini napariban kami Mami Dungai Merga Barus. Adi anak kami warni nandai na. Tah nandai tengah na tah nandai tua na pokokna nandai na. Indah amak tayangan ni na. Lampas kam tayang rukur-rukur jai daulah tunduh-tunduh. Maka dahi kedahindu pagi-pagi mencari kam makalit kari jumpan kami ya diri kami ke rumah tu. Aim kata kami bujur. Ama begindung kami ngeranai. Suruh do kami ngerana anak baru kami. Waka nun pa enda kami be pergelut. Adilau kam merhat megikan cakap kami. Lau kami merhat kelai bagelah. Agi aku aninduman baru semua bagi dageri. Ngerana suruh do kami, saya pudikan do kami tarikan rasba baru saya pergelut kelai. Jadi izin ngerana kami anehkan kata toto ras pasu-pasu manban lukam turang kami si baru terigan ras selih kami sangap kami bas penjabukan beberi kami gelabanci beberi kami seh bagi si surana nya naku Arni idah dongnya aku Arni lemelo kam dauh kalukur doy Arni. Uga makan dahu kurdu nako. Sendah ngosuh sah kam jadi Moria ras mambre. Jadi lid nge atur-atur bas gereja dah do ikuti mambre ikuti Moria ikuti perpulungan jabu-jabu ulah kam skala. Jadi jangan cadat kemalemenate. Maka manbandu beri kami sidi laki. Mungkin langabo kita standan.
Tapi kami mama Arniena si Sukanalu. Ain terem kami si Tuhuna, ban terem na mairap. Likang dai kubinjai, ibinjai ka beli kerja-kerja. Ibinjai ka pendai piga-piga kami jah. Adi Sukanalu pelit, jadi kang jah kerja-kerja sedah kamatana. Makai bagi kami ndai. Maka kata kami bas Warienda, ija kami karir tenah. Melalakal bagi kata-kata, katakan kami kam hari Selasa, hari Senin kam goreh nina, ning kami lah bagai. Ija kam katakan kami, jai kam se, matra Bandungen aku. Ya jadi mamindo bendu benari bagai nabang, kula kari pekerindukal, kam mamangudana nge. Kami mama tengah harus mama tua, nulo kari manetah kami sambungan nina. Kata kuenda kata tambahan di kam mami nanti. Perpulungan si mereka ukur, perpulungan sekeliling Tuhan. Jenda siti aku ngerana, ku tuju ke lebih membantu ketua ras turangku, sekolah serasi kami ibas pejabukan beberapa kami. Jenda nari ku lebih sehat, ras mejuah-juah kam ketua. Membantu pe anak beberapa kami, anakku, toto kami, mamandu, mamindu krina. Maka sikap perjabundu nakku, jumpa anak di berukam, jumpa anak di laki kam. Jadan rebigo kam ngalokan pasu-pasu nakku, maka yakin percaya aku adina Tuhan bandu ibas mekakan jurumudi ibas rumah tangga andu, maka yakin aku damai sejahtera rumah tangga andu. Aku pela bogedang ngerana nakku si berbagai bujur. Ya, bujur si katakan mantuhan di Bata. Pas waktu saya na warisi sendah bere dengan banta kesehatan. Jadi man kila ras bibi lebih ya meriah ukur sehat kami ya. Jadi man bibi pe ya tambah semangat lah ya. Bagi gia kila bagi meriahna kerja-kerja ta sada Warienda. Jadi bagi kagiaman pengantin si 2P sada arih kena ya kai krina dari pesan mama ingat bas rumah tangga kena wajib saling mengisi ya. Jadi ulah lupa mantuan di Bata kai sini surah basukur kena ya arpengindo kena mantuan di Bata. Jadi manturang kami warni bu guru ya buah kedongdong ya. Buah salak, buah duku, ya, buah nanas, buah pisang, itu nama-nama buah, ya. Jadi kalau udah ingat nama-nama buah, tentu semua pesan dan kesan dari Kalimbubu pasti ingat. Jadi itulah untuk yang perlu dicamkan buat adik kami Warni dan Barus ya. Bagaimana kata kami, kata Kuenda mungkin kata tambahan bujur.